Gavana wa kaunti ya Makueni ni wenda investors alame na meama kuike iwanda kana industries kaunti ni ya Makueni kuisila ofisi ni wa serikali ya kaunti kunengwa mavalua alama ilite maitheka aiweta kanake nikiuthethe semono kuvetanga umelu wangu sanisio ile itona kwithiwa. Gavana Mutula aweta ki kavindani kala wakomana na ene kiwanda changi siambuno kana Casterseed kilaki kwa kathoka alame kiasa hii wiwano wa utumia kitheka cha eka 3 kunene vya kiwanda kiu kitheka kilame utumia kwa ilungu ya miaka miongweli. Caleb Chalo na mauvo maofisi ni ma gavana musini wa wote. Gavana Mutula Kilonzo Junior ni wako CSS yako ikiwa sahihi wana wako nenga kampuni munene wako thiangisia mbunu ulawe kwa kathoka kitheka cha eka 3 kondu wako ka EPZ ulani muvango wa kuthandhasia uthukumi wake wandaki iseso yi na ila yatoiwe ne county solicitor Jennifer Chumwa na maofisa nene kuma serikali ni wa kaunti ya Makueni na kuma kiwandani ki wekusi ya kampuni undu nengwa mwana wa kuthukumia kithekani ki kwa ilungu ya miaka miongo ili. Gavana Mutula akiweta kana kiwanda ki ni kikuongelwa kwati na kunenga andu nyana ya mawia. 2021 musumbe wande ebinda yu Uhuru Kenyatta ni wa Vingo factory ita ENI abantu veta kwa kathoka na masa meki ya MOU ya asia kana toka manenga kitheka eka 3 maende na biashara yesu na tuimasani ya lease ya miaka miongo ili umundi itwa manenga title ya kitheka chu na twa manenga lease na patala munene wa lease ino na title isi nundo yu ne bindesio ni makwati mwanya wa kwambia kindu kitaona kisungu EPZ pandu pata onyo thukumiwa na mayeba koti munini kwa ndino tuisikana nimekwandika andu nimekwati andu mawia. Watu gavana ni wenda investors na atandithia nini kwisila ofisi ni ma county ila meenda kuikia iwanda nthini wa itheka cia Makueni akiweta kana kiki mina na ngusanisio ile itona kumila cia itheka na ithieta andu wa Makueni ni tuonania ebusueseo kwa andu alangi o nima twanyamba mayuka Makueni investors kana tu tayari tunengana itheka itonya kusobwa industry 10 na andu maikwata mawia na andu maikwata sindu mbingi ile itonya kukana ma investors kuni na tumebusu kukuli investors on the mundu enda kweka investment nziani yenu okay county tumunenge kitheka na twamunenga kitheka tumunenga lease aive na aiva ayenda na biashara yake nikana withi paina ngusanisi cia itheka tuikwenda industry sio zogwa Makueni na biashara yajuka aimanda kitheka na ndio tutavia na mwisho withi kitheka chuki na mathina ma title. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvo.